Fáilte go Míle Gaeilge. Welcome back to Let's Learn Irish. Leibhéal A1 topic a ceathair Rannóg an freagra is fearr ag díriú bheithigh léamh. Level A1 topic 14 section 7 the best answer focusing on reading. Lamúna alma chochrú áite chochrú agus aon tú leis an socrú sin, nó an socrú a dhéanamh. Arranging a time, arranging a place, agreeing on the arrangement, or confirming an arrangement. Ag an bhilleog, Socruithe an freagra is fearr uait don Ghaeilge seo. You'll need the handout Arrangements, the best answer for this activity. There's a link in the description box below to the handouts and the notes for the lesson. An freagra is fearr, the best answer. Lé na ceistena seo a leanas agus cuir tic leis an bhreagra is iarúnaí I ngach cás. Read the following questions and put a tick beside the most appropriate answer in each case. An freagra is fearr. Cén áit a múlthaimid le chéile? A. Ag a hocht chlog. B. Taobh amuigh den óstán. C. Ceart go leor. Ceiste dó. Ar bhaile leat dul go dtí an phictiúrlann oíche amárach. A. Scanán maith. B. Ba bhrá liom ach ní bheidh mé saor. C. Dé dónaí ar a hocht. Ceiste trí. Cén táim a chasamid le chéile? A. Ní féidir liom, tá brón orm. B. Inné ag a hocht. C. Timpeall leathuair tar éis a hocht. Ceiste ceathair. An mbeidh tú saor ag an deireadh seachtaine. A. Beidh kosher ag síle. B. Ní bheidh, beidh mé ag obair. C. Dé saithreann sa chuan. Uimhir 5. Cén uair a bheidh tú ag dul go dtí an phictiúrlann? A. San oíche amárach. B. Tá brón orm, beidh mé ag obair. C. Taobh amuigh den bhéalann. Uimhir 6. An mbeidh tú saor oíche amárach. A. Márta sa chuan. B. Ar bhaile leat teacht liom. C. Beidh cén fá. Agus anois na freagraí. Uimhir 1. Cén áit a múlthaimid le chéile? B. Taobh amuigh den óstán. Uimhir 2. Ar bhaile leat dul go dtí an phictiúrlann oíche amárach. B. Ba bhrá liom ach ní bheidh mé saor. Uimhir 3. Cén táim a chasamid le chéile? C. Timpeall leathuair tar éis a hocht. Uimhir 4. An mbeidh tú saor ag an deireadh seachtaine. B. Ní bheidh, beidh mé ag obair. Uimhir 5. Cén uair a bheidh tú ag dul go dtí an phictiúrlann? A. San oíche amárach. Uimhir 6. An mbeidh tú saor san oíche amárach. C. Beidh cén fá. And if you have a partner or a study buddy, you can practice asking and answering these questions. Agus sin dara le Rannóg an freagra is fearr. And that's the end of section 7, the best answer. Alma chochrú, áite chochrú, agus aon tú leis an socrú sin, nó socrú a dhéanamh. Tá na nótaí agus bileog a oibre le fáil in éineacht le cóid fuaimne agus nasca na cuisle, suíomh lús cartaí.
The lecture notes and worksheets to accompany the course, along with the MP3 files and Quizlet links, this is a flashcard website, are available. The original files are available to download at Theastas Eorpach na Gaeilge, teg.ie, or edited versions can be found at my website, simplyjacintha.com. Direct link is in the description box below. Míle buíochas do Theastas Eorpach na Gaeilge as cead a thabhairt dom úsáid a bhaint as na háiseanna closamhairc atá le fáil ar a suíomh. Many thanks to Theastas Eorpach na Gaeilge for their information to use, the learning materials and resources that are available on their website. Tásúlgam gur bhain sibh Déanamh as. I hope you enjoyed it and got some use out of it. If you did, like and subscribe and share with your friends who may be interested in learning Irish.